sisintaba ayakhuluma ngoba bayalalela abantu bathi kwenze njani na ayakhuluma ngoba bayalalela abantu bathi kwenze njani na bathi inkinga lena badlala bejabule bathi ngeke wozwe nyubone kuthiwa ikhulumisa indaba abafana badlala bejabule ayakhuluma ngoba bayalalela abantu bathi kwenze njani na cishe nsizuzwile sakutshena sathuthele kanzima acishe nsizwa isikhathi esingaphambili acishe nsizwa sakutshena sathuthele kanzima acishe nsizwa isikhathi esingaphambili awulalelanga 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 ekutshena awulalelanga 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 awubekutshena awucishe nsizwa cishe nsizwa awucishe nsizwa isikhathi esingaphambili awucishe nsizwa awucishe nsizwa awucishe nsizwa isikhathi esingaphambili wena lalelanga wena lalelanga wena lalelanga isikhathi esingaphambili wena lalelanga wena lalelanga wena lalelanga isikhathi esingaphambili awucishe nsizwa awucishe nsizwa awucishe nsizwa isikhathi esingaphambili